Hello, my caterpillars. I am Teacher Lisa. Let us do some basic Afrikaans. Today, we will do basic greetings. Hello, hello, goeiemorgen, good morning, goeiemiddag, good afternoon, goeienaand, good evening, totsiens is goodbye. Let us do an example of how you will greet a friend. Hello, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Dit gaan ook goed, dankie. Basic manners that usually accompany greetings. Dankie, which is thank you. Asseblief, please. Verskoon my, excuse me. A few examples. Verskoon my you will use to get someone's attention before talking to them. Asseblief, you can say, kan jy my asseblief help? Dankie, dankie vir jou hulp. Onthou, dankie en asseblief is mooi woorde om te gebruik. Hoop jy het iets geleer.